sendiri. Wow. Dan jangan takut untuk lakukan kesilapan. I'm always stress on this sebab kadang-kadang nak generasi X, Y, Z, Alpha ni, kita nak sangat perfectionist. I'm telling you, being a perfectionist is the enemy of progress. Kadang-kadang kita nak perkara tu sangat sempurna, tapi kita lambat bertindak, dan akhirnya boat tu atau kereta tu dah meninggalkan kita. You look at the most successful people, they have fallen countless of times. But what defines them is how they climb back after. Because once you climb back, you learn. You keep on learning. Dan buat apa kita hidup yang sangat sempurna, yang tidak mencabar, menguji diri, dan akhirnya kita tidak dapat belajar jadi manusia yang baik. So make those mistakes, learn from it, experience as many things in life. Janganlah hanya duduk di rumah, janganlah hanya nak terkongkong dengan satu jalan saja. Learn from it. Dan saya rasa itu kita akan berjaya, insyaAllah. Yes, guys. What he said. Lock. Okay. Tapi diorang kata malam-malam ni summarize je lah. Itulah. Okay, thank you so much YB Syed Saddiq for coming Thank you very to the much, show. everyone. Ramai orang bagi pesanan kepada YB. Next year kena pasang heater sebab dapat housemate baru. But you ada tak kata-kata ataupun wish malu pula daripada tadi. Bagi hint ni pun nak malu pula. Alah, ambil lah bumi ni YB. Oh my God. Ada tak nak wish raya kepada rakyat Shopee tercinta? Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Sampaikan salam Batin. Maaf Zahir Baru dan Batin. sebut dapat housemate. Dah nervous. Maaf Zahir dan Batin. Sampaikan salam kepada keluarga. Dan moga kita dapat menghabiskan hari-hari terakhir Ramadan. Bukan setakat dengan mengamalkan ibadah, tetapi pada masa yang sama untuk kita refleksi diri, introspek, supaya kita dapat jadi seorang Muslim dan manusia yang lebih baik. Take care everyone.